Sečenjem slavskog kolača u hramu rođenja Presvete Bogorodice, direktori osnovnih i srednjih škola opštine Vrnjačka Banja danas su obeležili školsku slavu Svetog Savu. U ime lokalne samouprave, slavski gosti aktiva direktora osnovnih i srednjih škola u hramu rođenja Presvete Bogorodice bili su Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja, Imer Radović, predsednik Skupštine i Slaviša Paunović, načelnik opštinske uprave. Skromnije nego prethodnih godina da bi sve preventivne mere bile ispoštovane. Naravno, ne kao i svake godine uz Svetsko akademiju, uz veliki broj i roditelja i dece, naravno nastavnog osoblja, nismo na taj način proslavili Svetog Savu, ali u jednom, kao što ste rekli, skromnijem ambijentu, u skladu sa primjerom mera zaštite od COVID-a, obeležen današnji dan, presečenja kolač upravo ovde u Vrnjačkoj Banji, gde smo okupili sve direktore škola, čestitali slavu njima, njihovim zaposlenicima, naravno njihovoj deci. Ja to činim i ovom prilikom da svim uposlenim radnicima u prosveti, našoj deci, našim građanima, oni koji slave Svetog Savu, čestitam u ime opštine Vrnjačka Banja, od svoje lično ime, sa željom da će vrlo brzo proći ovaj period ovakvog stanja, da ćemo moći da se vratimo normalnim tokovima života i na adekvatan način ako želimo da proslavimo Svetog Savu. Drugu godinu za redom Svetosavska akademija se ne održava, ali će učenici koji su ostvarili najbolje rezultate u školskoj 2020. i 2021. godini tradicionalno biti nagrađeni. Ovo je naravno i lepa prilika da čestitam svim onima koji su osvojili prestižne nagrade na opštinskim, okružnim i političkim takmičenjima, pre svega učenicima, njihovim roditeljima, ali i nastavnicima koji su decu pripremali, da je opština Vrnjačka Banja je tradicionalno, kao i svake godine, pripremila novčane nagrade za dobitnike prvog, drugog i trećeg mesta. Učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole dobit će po 5.500 dinara, od 5. do 8. razreda 11.000, dok je za najbolje srednjoškolce opredeljeno po 16.000 dinara. Nagrade će biti dodeljene tako što će opština uplatiti novac na račun škola, oni će podići novac i fizički podeliti na časovima nastavnim učenicima koji su dobili određena priznanja i naravno tada im podeliti zahvalnice od strane lokalne samouprave i strane opštine. I oni mlađi koji još uvek ne pohađaju školu, danas su dobili poklone. Ispred stare škole u Gračacu podeljeno je pola od 200 paketića koje su dobrotvori crkve Sveti Sava i ove godine obezbedili za najmlađe meštane i njihove goste iz drugih sela. U crkvi, posle liturgije, podeljen je i ostatak paketića deci koja su sa pesmama o Svetom Savi učestvovala u proslavi dana posvećeno prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju. Bio je dete od glave do pete. Zvao se Kratko Nemanjić Rasta. Hteo je da uči, znanje svija od škole bilo nijedna nije. Zato je ustao u ranu zoru i pobegao na Svetu Goru. Tu je u osami manastira učio puteve ljubavi mira. Postao je mudra učena glava, svetitelj srpski Sveti Sava. Hvala vam, detice, dobra, hvala, Ognjeka. Paketići su bili spremni, verovatno su najbogatiji ove godine, tako je to ispalo takođe, zahvaljujući dobrim ljudima. I njima se svima zahvaljujem, godinama spremaju divne paketiće, najveći broj i najbogatije. Eto, po tome nekako se istakla naša crkva zadnjih godina. Bilo je onako svečano, bilo je svečano, deca su se pojavila, recitovala, dobila darove od naših darodavaca i crkve i tako je sve proteklo u tom nekom duhu. Pa možda smo na trenutak i zaboravili da su okolnosti o kojima smo se okupili drugačije. Crkva Svetog Save danas je dodelila i jednu zahvalnicu. Dobitnica je Ljiljana Đurović, naš veliki trudbenik ovde oko hrama. Godinama unazad nije je teško da umesi prosvore koje su potrebne za svetu liturgiju. U proslavi Savin dana u Gračacu učestvovali su i predškolci iz vrtića u Podunavcima koji su došli sa vaspitačicama i adekvatnim programom.
Koleginica Dejana Vlajković i ja smo na inicijativu dece došli danas da oni izrecituju nešto što smo u vrtiću spremali i da jednostavno svojim prisustvom obeležimo ovaj dan. Koliko dece imate u predškolskoj grupi? Su li sva došla? Nisu, zbog situacije nisu svi u vrtiću. Danas smo doveli 11 dece. Proslava Svetog Save u Gračacu i ove godine je, zbog epidemiološke situacije, bila skromnija nego ranije, ali je održala duh Svetosavlja. Bog ga je proslavio, sad na nama je danas ljudima ostalo da pokažemo kako mi proslavljamo one koje je Bog proslavio. Eto, a Sveti Sava je naša najtešnja veza sa Gospodom našim. On je čovek našeg roda, najistaknutiji, prvi, glavni i upravo je glavni zbog toga što je nas privezao za Gospoda, za Presvetu Bogorodicu. Nas, srpski narod, je uputio i vezao za svetu pravoslavnu veru. I kada se molimo Gospodu, najlakše se molimo preko njega i zato ga najviše i proslavljamo i ističemo kao prvoga iz naše srpske zajednice. Učesnici proslave Savin dana u Gračacu čestitali su đacima i prosvetnim radnicima školsku slavu, kao i onima koji 27. januara proslavljaju krsnu slavu.